mortgage tondu kuratuika atiriri hena mbeca nyingi muno andu marihaga one hau riu ngo kuratuika atiriri kuringana na Central Bank of Kenya ri average rate ya interest ya mortgage ri ni 14.9% na mundu arihaga na kaingi miaka 11 watuika atiriri for a Kenyan household to service an average 99 million mortgage under these terms no arihire ciringi ngirigana ria 40 mweri kibige mageta kuona ngimena bia icio ati urihe ngirigana ria 40 mweri miaka 11 nigetha waka nyumba ya milioni 9 ti andu ngimangehota ngirigana ria 40 ni nyingi muno utingehota riu Kenya mortgage market remains underdeveloped with fewer than 30,000 active mortgage accounts imandike Kenya mafuri mara mangi ungiaria na andu makoro mafuri ma nduraya ri magurite nyumba na njira ya mortgage kana mundu akite nyumba yake na njira ya mortgage no Kenya gutingiotekeka tondu riri nigetha urihe ngiri magana mana ma nigetha urihe ngirigana ria 40 mweri ri urendo ukorwo ni thukumaga ngiri magana mana ma 20 kana wene mutumia yaku household yanyu murengiria ngiri magana mana ma 20 nigetha hote kuriha ici ni andu igana mangikinyia level ti andu aige no kai miaka 11 ni menini reke turikie na cartoon ona thana ikia cartoon ko turikie na coffee uri page 25 turikie na cartoon ko igodegwa music kada ni page 25 ri yes kageti karia getagwo homuzi ri ni karahingurirwo ni tondu ni kuramba kuhana ta ukagia na ceasefire homuzi no ndigwa mundu ugwitwo muirani ri ona kahinguro ni aririhagia ri hena kanyamu muri rihaga riu ti tuhu riu